A mi u nastavku razgovaramo o ovoj temi, tačnije o poremećajima u ponašanju kod djece. Jutros naša sagovornica, profesor dr. Leila Kuralić-Čišić, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, hvala vam na pozivu. Evo, profesorice, vidjeli smo primjer iz jedne sarajevske osnovne škole. Moje prvo pitanje zapravo za vas je kako razgovarati sa djecom o problemu vršnjačkog nasilja, kako im prići i kako ih zapravo osvijestiti o tome kakve sve probleme može imati takvo ponašanje i za žrtvu i za nasilnika. Ovdje u prvom redu mislim na roditelje, na članove porodice. Da bismo mogli da razgovaramo sa djetetom, da bi ono moglo da nas čuje i da bismo mogli da napravimo neke promjene u razmišljanju i ponašanju samog djeteta, mi dijete moramo pridobiti. To jeste, dijete mora imati osjećaj pripadnosti nama kao osobi i mora imati razvijeno povjerenje u nas. Kako bi moglo da se otvori i da počne da razgovara o nekim temama. Kada govorimo o djeci osnovnoškolskog uzrasta, ono što je posebno zanimljivo jeste da izrazito jak utjecaj na ponašanje djeteta imaju roditelji. Taj efekat se gubi u srednjoškolskom uzrastu gdje vršnjaci preuzimaju primat. Ali zaista je na nivou osnovne škole, pored roditelja, veliki prostor zauzima škola, zauzimaju vršnjaci i zauzima lokalna zajednica. A negdje na samom početku i prije porodice mi imamo individualne faktore gdje se negdje muški spol, težak temperament i određeni perinatalne, natalne ili postnatalne traume stavljaju kao značajne u korelaciji sa samim ponašanjem djeteta. Sad, gdje prestaje uloga roditelja, a počinje uloga škole i obrnuto? Kada govorimo o nasilju i o ponašanju djeteta koje je na neki način neprihvatljivo, važno je da navedemo da potrebe djeteta moraju biti zadovoljene kako dijete ne bi postalo frustrirano. Jer ta frustracija koja se u djetetu stvara u stvari negdje je u etiologiji samog tog agresivnog čina ili nekog nezadovoljstva koje dijete pokušava da ispolji. Nasilje može da bude okrenuto i prema djetetu, znači od samog djeteta. Znači može dijete da bude autoagresivno, a također može da bude okrenuto i prema njegovim vršnjacima, prema njegovim drugarima. Ono što je posebno zanimljivo jeste znači da imamo nekoliko različitih vrsta nasilja koja su prisutna u tom dječjem uzrastu. Kako fizičko, tako i psihološko, odnosno emocionalno, odnosno verbalno. Također imamo određene i druge kategorije kao što je ekonomsko nasilje gdje neka djeca konstantno uzimaju novac od ovih drugih. Također imamo i seksualno nasilje i ostalo. Znači kada je riječ o samom agresivnom činu, važno je da vidimo šta u stvari stoji iza toga. Odakle je ta frustracija i kakvo je to nezadovoljstvo koje se stvara u djetetu. Ono što bih posebno istakla jeste da na području odgojno-obrazovnih institucija, odnosno škola, ako krenemo od vrtića, osnovne škole, srednje škole ili neki drugi zavoda za odgoj i obrazovanje djece sa psihofizičkim ometenostima, evidentan je nedostatak stručnog kadra koji bi mogao da izdvoji svoje vrijeme i da na neki način razvije to kroz komunikaciju, povjerenje sa djetetom, da se dijete osjeća da pripada toj školi i da bih mogla da govori o svojim problemima koji se u njemu jednostavno nalaze i stvaraju i dolazi do tog agresivnog čina. Jer znate kako, ukoliko dođe do nekog konflikta između učenika ili ukoliko dijete dolazi sa nekom težinom ili teškoćom iz svoje porodice gdje jednostavno ne može to nigdje da podijeli, znači stvara se jedna emocija koja mora biti ispoljena. Znači dijete može u jednom momentu da se odmrkne od toga i da misli da će da to nekako savlada. Imamo mi djecu koja su malo više individualno rezilijentnija, odnosno otpornija u odnosu na drugu djecu. Ali ta emocija stoji, ona nije otišla i ona će kad tad jednostavno ispoljiti se na način koji nije adekvatan. Sad, kažu podaci Svjetske zdravstvene organizacije da 1 milijarda djece u dobi od 2. do 17. godine godišnje doživi neki oblik fizičkog, psihičkog i seksualnog nasilja. Kazali ste malo čas, trebaju nam stručni ljudi. Sad, da bismo mi mogli reći da imamo taj neki zaokružen pristup, kakvi stručni kadrovi bi zapravo trebali biti na raspolaganju? Ja bih u prvom redu, kad govorimo o stručnim timovima na nivou škola,
navela socijalne pedagoge kao subspecijaliste za rad sa djecom koji imaju poremećaj u ponašanju. Također psiholog, socijalni radnik i pedagog koji već egzistira u školi, ali uslijed obimne količine posla i administracije ne može da pokrije taj dio. A sama učiteljica, sama profesorica jednostavno, iako je najprijemčivija za potrebe djeteta, ne može pored svojih svakodnevnih aktivnosti posvetiti se i takvim stvarima. Kada govorimo o samoj detekciji, znači nasilja ili problema koji se javljaju kod djeteta, imamo mi tu nekoliko stepena. Imamo jedan taj intervencijski spektar gdje počnemo od promocije mentalnog zdravlja pa idemo kroz prevenciju univerzalnu gdje radimo sa svom djecom, držimo određene edukativne materijale, im podijelimo edukacije kroz razgovor individualno ili grupno, čak i sa onima kojima možda ta pomoć nije potrebna, ali im dajemo neke, mijenjamo stavove. Nakon toga imamo selektivni nivo gdje pristupamo selekciji djece koja su u riziku. Ta djeca u riziku su nam nekakva grupa kod koji postoji povećana vjerovatnoća da će se aktivirati rizični procesi uslijed postojanja tih rizičnih faktora. A ključni rizični faktori, kao što smo malo prije spomenuli, negdje počinju od same individue, porodice, škole, vršnjačke grupe, ali i lokalne zajednice. Znači, ukoliko dijete dolazi iz porodice koja je strukturno narušena, to znači gdje nedostaje jedan roditelj, mada ne mora da bude značajno ukoliko nedostaje jedan a koji umru prirodnom smrću. Tu se ispituje uzrok koji je doveo do te strukturne narušenosti. Da li je to, na primjer, visoko konfliktan razvod roditelja koji je prethodio razdvajanju roditelja, zatim disfunkcionalne porodice koje jednostavno boji atmosfera koja je negativna, a negativnu atmosferu stvara nepostojanje adekvatne komunikacije unutar članova same te porodice, gdje dijete nema mogućnost da svoju emotivnu ekspresivnost pokaže. To vam se odnosi na to da jednostavno dijete je prihvatljivo samo ako je dobro, ako se ponaša na najbolji mogući način. Ukoliko je neraspoloženo, plačljivo, mi moramo dozvoliti djetetu u tom razvojnom periodu da može da pokaže sve emocije, da ga ne kaznimo za to. Naravno, ukoliko kroz to ispoljavanje tih svojih emocija neće dovesti nečiji drugi život u pitanje. Jer i ta djeca koja su na neki način nasilnici i oni su žrtve u nekim drugim aspektima i uslijed nemogućnosti da kanališu te negativne emocije koje se u njima nalazi, znači dolazi do tog agresivnog čina. A s druge strane imamo dijete koje je žrtva, koje ni krivo ni dužno nastradalo zbog neadekvatnog ponašanja. U porodicama također imamo i hronične bolesti, kao što su dugogodišnja psihijatrijska oboljenja roditelja, gdje dijete mora da preuzme ulogu na neki način roditelja da rješava neke stvari koje su u stvari u području djelovanja samog roditelja. Profesorice, čija je dužnost da takvu djecu prati? Pa sad vam kažem, stručnih timova koji trebaju da se nalaze u školama, jer jednostavno ne može, dijete kad dođe do centra za mentalno zdravlje, mi kad identificiramo problem i kad ga upućujemo u neku instituciju, tad je već kasno. To se zove liječenje. Znači, desio se problem i mi sad pokušavamo, ili ukoliko imamo maloljetnog delinkventa koji je počinio krivično djelo i sad mu mi izričemo upućivanje u neku od krivičnih institucija, to je kažnjavanje, to je represija, to je već jedna druga komponenta, također vrlo značajna. Ali mi moramo imati čitav tim ljudi koji će u školi da prepozna. Ukoliko jedna djevojčica nije u stanju da ustane i da izloži svoj referat, seminarski rad, znači nešto se s njom dešava. Ukoliko djevojčica ima panični napad, izgubi svijest, padne u nesvijest, odvede je hitna i gore se ustanovi da nema ni jednog medicinskog razloga u podlozi, tjelesnog, odnosno somatskog, znači ona ima nekakvu obstrukciju, anksioznost je dostigla tako visok nivo gdje kroz razgovor i određene tretmanske aktivnosti, radioničke, individualne, je potrebno s njom otvoriti je da stekne povjerenje, da se poveže sa školom, sa stručnjakom i da progovori o problemu koji se nalazi u njoj. Sad, struka govori o tome, upozoravate, ali evo, kažete stručni timovi, evo, hajde da se ograničimo na područje Tuzlanskog kantona, pošto ste vi iz Tuzle. Imate li vi u ovom trenutku informaciju da li, evo, koliko škola ima formirane cjelokupne timove? Da li ima i jedna škola? Ja nešto ne znam, socijalni pedagozi baš rade u školama. Ono što mogu sa sigurnošću da kažem jeste da nakon ovih nemilih događaja koji su se desili ovdje na području Tuzlanskog kantona, kao što znate da je bila pucnjava na području škole Lukavac grad od strane dječaka koji je imao oružje koje jednostavno nije trebalo da bude u toj porodici. Tome slično dovezalo se tome mnogo sličnih slučajeva, ali ne takvog jakog intenziteta i ozbiljnog problema. Nakon toga je formirana radna grupa ispred vlade Tuzlanskog kantona, također i na području opštine grada Lukavac, gdje se krenulo intenzivno sa implementacijom novih mjera i aktivnosti, ali do formiranja stručnih timova još uvijek nije došlo. To su prijedlozi koji su usvojeni i koji bi trebali nekad u budućem periodu da budu realizirani. Ono što mene nigdje je zaista se
želim da kažem ne zaista napadački, ali trenutno jedino što je usvojeno na području vlade Tuzlanskog kantona jesu elektronski nadzor i zaštitari na području odgojno-obrazovnih institucija. Evo ja postavljam pitanje vama i svim našim gledaocima. Da li nekome ko ima problem unutar sebe, jedan zaštitar može u tom momentu da da adekvatan odgovor i da pomogne i da prepozna problem koji to dijete ima? Kada govorimo o situacijskoj prevenciji koja podrazumiva sprječavanje nekih drugih momenata da bi došlo do eskalacije ili ispoljavanja agresivnog čina ili ne daj Bože krivičnog djela, to je prihvatljivo, ali ukoliko govorimo o samom djetetu i o rješavanju problema koji se nalazi unutar njega, unutar njegove porodice, unutar odnosa koji ima sa svojim vršnjacima, unutar škole, jer djeca su ekstremno frustrirana i sam nastavni plan i program je izrazito složen, intenzivan i zahtjeva jako puno rada i truda od samog djeteta. Ukoliko dijete nema podršku roditelja, nema podršku svojih drugara, primarne i sekundarne porodice, negdje je to njemu jako teško da se nosi sa svim tim nametima koji su na njega stavljeni. Uz praćenje svih ovih društvenih mreža i tokova koji nude neki život koji prosto nemoguće da mi odrasli popratimo i uhvatimo, a kamoli ta naša djeca. I nekako hronična situacija u Bosni i Hercegovini je da novca fali za one ugrožene, ranjive, pa tako vrlo često novca nema za djecu. Ja evo negdje pretpostavljam da ni stručni timovi nisu oformljeni u mnogim školama jer vjerovatno nema sredstava da bi se uposlili ljudi, iako imamo školovanog kadra. Evo i vi na fakultetu školujete ljude koji vjerujem da mogu na odgovarajući način da rade sa djecom. Privodimo kraju ovaj razgovor. Evo, možda samo još kažu nije dobro zatvarati oči pred problemom. Koliko zapravo ovaj odnos vlasti, pritom ne mislim samo na Tuzlanski kanton, mislim na cijelu Bosnu i Hercegovinu, ukoliko nisu spremni na odgovarajući način reagovati, ukoliko nisu spremni izdvojiti novac za upošljavanje stručnjaka u školama, koliko je zapravo to zatvaranje očiju pred problemom i koliko nas to može koštati u budućnosti? Ono što mogu sa sigurnošću da kažem da imam informaciju da na području Sarajeva ima 5 mobilnih timova koji daju pomoć i podršku odgojno-obrazovnim institucijama kad su u pitanju djeca sa određenim teškoćama, ali i za djeca sa poremećajima u ponašanju. Jer se mi, kao što znate, zalažemo i za uključivanje djece sa bilo kakvim teškoćama u redovan školski sistem ukoliko je njihova teškoća u onolikoj mjeri da im ne otežava svakodnevno funkcionisanje, ukoliko mogu uz dodatnu pomoć i podršku da prate taj nastavni plan i program. Mi imamo neki škola koji imaju, na primjer, neki segregirani razred gdje imamo određene timove, ali to zaista nije riješeno na način na koji bi to bilo potrebno. Jer unutar redovne populacije, unutar djece na koju vi na prvi pogled mislite da nemaju nikakav problem, nalaze se djeca kod kojih je prisutan veliki broj rizičnih faktora i samo što nije došlo do ispoljavanja određenih problema. Ja ne mislim da mi trebamo da kopamo i da tražimo problem tamo gdje ga nema, ali zaista jako je mnogo djece koja je pomoć i podrška potrebna. Također, kao što ste naveli, dosta je onih čiji je socioekonomski status toliko nizak da jednostavno sama ta loša struktura životna iz koje dolazi i nemogućnost zadovoljenja osnovnih životnih potreba ih tjera negdje da se osjećaju, da budu agresivni, da budu nasilni. Mislim, bio je jedan slučaj djeteta, evo sad u školi Novi Grad, to vam je onako jedna elitna škola ovdje u našem gradu, gdje jedan dječak napadnut, samo pretučen i fizičke ozljede i dobio samo da bi mu skinuli nove patike. Znači, to vam je jasno koliko u stvari ima onih kojima koji nemaju za sendvič, kao što ste malo prije naveli, kao što je gospođa iz škole Skender Kulinović malo prije govorila. Znači, djeca moraju imati priliku da zadovoljite neke osnovne potrebe. Ako oni ne mogu, mi smo tu da riješimo taj njihov problem, odnosno socijalnu potrebu po definiciji, znači stanju u kome su se našli bez svoje volje i nisu u stanju sami da iz toga izađu. Znači, potrebna je intervencija stručnjaka i oni koji se nalazi oko tog djeteta da ne bi došlo do ispoljavanja većih problema. I vrlo će vam jasno biti sad kad kažem, znači, tretman ne ide na prazan stomak. Mi moramo biti sigurni da su zadovoljene neke osnovne ljudske potrebe da bi došlo do tog momenta samo aktualizacije djeteta
u smislu usvajanja gradiva, u smislu nekog pozitivnog ponašanja, rješavanja konflikata. I to su neke socioemocionalne vještine, kognitivne i komunikacijske koje mi moramo razviti kod djeteta. Dijete to ne zna. Ukoliko uđe u sukob sa svojim drugarom, ono njega ne mrzi, ali samo ne zna kako taj konflikt da riješi. I onda mi podučavamo dijete, kažemo konflikt je sasvim normalan i prihvatljiv, ali evo na ovaj način ćeš to da riješiš. Ne smiješ da radiš ovo zato što ćeš u nekom da ostaviš određene traume. Te traume će dalje da se razvijaju. Šta je također jako prisutno? Da se djeca mlađeg uzrasta osnovne škole jako boje drugara svojih i starijih razreda osnovnih škola. Pa onda u tom slučaju možemo da koristimo određene programe mentorstva, kao što je stariji brat, starija sestra, gdje u stvari kombinujemo djecu starijeg uzrasta i mlađeg, gdje ih oni podučavaju određenim vještinama i u rješavanju nekih određenih značajnih problema. Brojne su dakle aktivnosti, brojni načini kako možemo pomoći mališanima u Bosni i Hercegovini. Hvala vam lijepa, profesorice, što ste bili naša gošća ovoga jutra. Evo, u nadi da ćemo imati što manje slučajeva nasilja među vršnjacima u Bosni i Hercegovini. Ja vam se zahvaljujem za ovaj razgovor. Hvala vama i svako dobro.